Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Dan boleh billahi haji pagsarang syukur tuju Allah Subhanahu wa taala sabab nen tiap kita pinagtimok-timok ni si Elio magbarakat sabab nen dumain kita hatinin magtimok kanta ini bang ini atau sabab ini bang ini malingkan sabab mabayak kita bakale atau patikul si suara kasabinalan ini bakale to Allah Subhanahu wa taala pinaturun ini si panghuti sallallahu alaihi wasallam. Adapun binalin ko ini film tabasa kun gaib ko itu bakas dia sa sayen film ni manusiain sayen in kahalanten ini ne pinatek kasi kite bang upama ganta pag-agama meke tek ka kalisuin meke tek ka kabimbangin meke tek ka kagagalin meke tek ka paite kanya pakanya kalipagahanin dengan parangan na gania dapat peke yukam paite samian lu tia kite bitu magtimuk-timuk benanin kunit dukugaga gay makajari pasagarante sabab bang upama kita bilay telungan na dambu aman telungan le niya alay responsible niya alay paite hatinin nanggung jawab ini ne bang ini patilewan na bang payamante hantang te itu bang payamante kahalante itu labi ni kita biya telungan serta pangnya lah ini gak paghati-hante atau ini gak ta katauhante bu kita makalipas waktu te atau makahinang lumayan patut atau makalanggal sara pamigesan Allah Subhanahu wa taala na sini mataksilin sini tatilewin sini responsibolin pangupama lumayan painte samyaan yene pagpokananin. Alhamdulillah menalin sa inin ni hepat zainin wa kita din bakas tantu setia ga kita bakas tantu diri parau sumagua ga niya dapat subay hinang te pangadatan subay hinang te tabiat bisan agen-agen patinen ga niya tabisano atau ga niya kwe takatang himumungan ni kaya tawa ini ang ban mi parman atau mi hadith sabab nin magduse ang buha makahatihin magduse ang buha hatinin yene sine niya katauhan ni bu sari tu dape kemeke we asal tagapanghati ni niya ni katauhan ni amban ayat Allah Subhanahu wa taala atau amban hatinin katangan sallallahu alaihi wasallam. Adapun dambuak kung tinaino muslim maku bulan sang sikau maku advice sikau maku to sikau lu neke pasal pagdunya atau pasal pagagama gay makajari pasagaran nu gay makajari panggaga nu gay makajari hatinin in kaule taikutan nu sabab nin responsibility nu yen atau we paite samyan in kaule mas untyo taksil kyo sirang buli bahangi ini o matag siya ayu buga bisan kabulan sangan nu ga bisan kapaisiwan nu ga bisan inin sabab nin inakahan kita wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan buang ban kapatutan mukmin atau muslim sipong tinene muslim magdu se kita wanggay tatunay wete yene pa inni wa idastan sahaka pansahu hatinin bangkyo pamakuhan bulan sang wedang buak pung tineo muslim bangkyo pamakuhan to wedang buak pung tineo muslim atau apiki inilah ikan tak kue keikhlasan pengatianmu pangurung iya kalimah amban ni kaptangan ha na ga niya dapat asal subete urunganmu dakyo magpain painui ku ga bakas makabasa dakyo magpain painui ku ga sadia
daki rohab magpain-pain no ihatinin ga makasta ineku sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam inakahan kita wene pain ni balik wani walau aya hatinin pasampayong di amban aku hatinin yene to Allah subhanahu wa ta'ala sitingin agama Allah ta'ala bisan sa apain nakabtang na magpayaman tinaan si inin labi ni pituagin ng bandakabtang tatiten labi ni amban ine painte samihan dahonga bang medalil hinongain atau painte samihan sa iin ko kahalanin gay kyo makadaawa gay kite hatinin maka isa ine bang ine menjadi mepong tinay si agama Islam niya hadja kabayaan ko binisa na si inin atau ako istel hatinin ko pamaisip si di dangan parangan mula-mula amban ginhawa baran pawai pinaisebanin latun ni sikam ni kapopong tinayhan kulilla parende yene ayat Allah subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, bangit pandangan terupayaman tinan si inin tu asal hadje yene kue haman lu neke paling tetaga panghati atau lu neke gana panghati ne na si inin tartantu itu pinainan tu yene mesie mamarat saya si yene mesie hatinin nuhut to Allah subhanahu wa ta'ala pakale si pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala rupadi amban ni kewon panglangan ni amban sabanien ye ayat yen binoong kita magbisaw Allah subhanahu wa ta'ala ilinganan kita pahap-hap pain ni o kami ni mesi magparat saya ku anfusakum wa ahlikum nara ini pangandak atau apa itu samian bulan sang amban Allah subhanahu wa ta'ala tujupi tu si kita ni bangsa manusia awinanun di atau patalahun di atau pasimeun di atau paliun di inhawa barandin amban ginhawa amban hatinin ebut narka jahannam sabab we hangkan palit hangkan subay kita patala hangkan subay hatinin tiahan telabean we hepite tu sa kaula-ula hatinin sanda kita marhuna hatinen in kite boy kite sa kaula hostage kite ga itu niya malipadite in kite itu kemon painte hak asal inakahan kita Allah subhanahu wa ta'ala bangru in kanya anten pasulang si iye atau gay patuhod si may pangdakan ni naga niya dapat nin asal kite itu masih ni hadja ebut pamulian tinwalyatu billah nana si ini Allah subhanahu wa ta'ala dumain kita pinakita lewe ni Allah subhanahu wa ta'ala dumain kita hatinin tu si itu kue tinunggaan ini in Allah subhanahu wa ta'ala in maksud nin tu si itu ini ku anfusakum wa ahlikum nara supaya hatinin in kita le kamu andang pe kamu tagna pe pari ini kita pasime ini kita patala ini kita amban ini mapasine mapatalale ya ayyuhalladzina amanu mula-mula kita bina ubisar Allah subhanahu wa ta'ala mengupama na si ini kita si tu tahu kita ayat itu sabab pai Abdullah bin Mas'ud idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu fasma' wa'id fa imma amrun tu'maru bihi wa imma nahyun tunha anhu Pain Abdullah Mas'ud bang kau makakali Allah subhanahu wa ta'ala magkabtangan atau maglingan pain ni o kami parat saya bang pain ni kaniaan nun amag parat saya bang kaniaan nun amag kakahagat kau tujuh Allah subhanahu wa ta'ala ngakun kau muslim ngayon kau hatinin wi agamanun Islam damikian mebbeg kau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk magmalilla kau in Allah subhanahu wa ta'ala in hatinin Tuhanun bang upama sa iyan dukani anong ga niya dapat subay kyo pakale kagyawe yelingan Allah subhanahu wa ta'ala gay pa sapi ang bandoy pakaradyan inin
imma amrun tu'maru bihi, ada kala akan daak Allah Subhanahu wa taala, au amrun tunha anhu, au nahyun tunha anhu, atau isa painne pamegesan in ka wilang ke pineges ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, naan sinin ellet peges tukda Allah Subhanahu wa taala. Ine pangan pain ellet peges tukda tu nesi itu langkum ne gemon PGW pineges ke Allah Subhanahu wa taala sim papainte patapi tamban narka dina aku Allah Subhanahu wa taala hatinen inka ule ginawenan ginhawaran tamban dem painte samia narka naan dina akeu pineges keu gay keu dina patapi Allah Subhanahu wa taala si narka duk dina aku Allah Subhanahu wa taala magtagame magsadya ngahinang ine pelay ganta pakahinang sababan painte samiaan hatinen pakasikan no surga sabab nen benanen in kite gahe pitunia me makasi ase dite me kisa we painte hatinen kite le hapak manusia bisa mismo painte me pangute sallallahu alaihi wasallam bisan pe hatinen me sahabat dape ke me ke wesiesa bisan mismo Rasul sallallahu alaihi wasallam magpain painne ine kaptangan Rasul sallallahu alaihi wasallam tingit na ini syaddidu wa qaribu wa'malu wa syaddidu wa qaribu wa'alamu annahu lan yudkhila ahadakum amaluhu jannah qila wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa an yatagammadani Allah bi fadlin minhu wa rahmah. Hangkan kita suwe magmet-met ngawinan dite painte ang bandim narka atau nang mataladite ang bandim narka atau miha kita labean supaya pakapasante surga supaya kita gay binasa binsana siniksa dem narka pegwe bisan mismo Rasul sallallahu alaihi wasallam magpainhe painne naut ne kam pagtuyo ne kam maglugto ne kam mapatapit ne kam tujo Allah Subhanahu wa taala palugto ne kam patuyo ne kam hinang binekemon ganta yene pangandakan Allah Subhanahu wa taala kemon sagan na pangandakan ne patala kam kemon pangmegisan ne wa alamu annahu lan yudkhila ahadakum amaluhu jannah. Sumagua pain Rasul sallallahu alaihi wasallam ingatun di hatinen subay esewun di indambuang ban ka amga pain ni amakapasik pain te samian sababan hatinen hinangnen amban pain te samian ga ni amakapasik iye tuju surga sababan hinangnen pain me sahabat radhiyallahu anhum bisan ka wa Rasulullah painne bisan painne aku malaikan illa an yatagammadani Allah bi fadlin minhu wa rahmah malaikan baku painne hatinen kaasian Allah Subhanahu wa taala magmalilla yesi aku hatinen supaya ku hatinen makameke ku makasik surga alhasil tu situ gahe pituni asababan pakasian kita Allah Subhanahu wa taala bang lumayan kita nuhut pangandakanne bisan pe kita ini inante supaya kita nuhut pangandakanne patala kita panglanganne inna Allah Subhanahu wa taala mismo ginhawaranne hatinen daakne kita patala atau paawen dihan dihanante yang narka jahannam waquduhan nasu wal hijara sumagua in kita ga pain te samian hatinen mamarahi atau mararahi in pameges Allah Subhanahu wa taala atau pangandaak nilai inawenan ginhawaranten amban dilem narka sumagua sampai pain hatinen yeme pamilyate bangkau orella inkau hatinen responsible keu hatinen si anakmu si andanu gak nia dapat subay bang ne keu nimmat ngawenan dino amban nem narka andu kayu sampai anakku sampai andanu dumain isap ambat niluruhan dire dumain isap in ammain magsambahayang in anakin magsyabu dumain isap in ammain inain magmastura in anakin magpaseksi magemo-emo dumain sa iyen bang sa iyen kahalanten bang sa iyen hinanten kwelo sa kaula-ula in kitelay mabaya kita pasek surga sumagua leglevante ni may anak andaten parimnar ka dumain sa iyen dumain sa iyen nagaisap bang upama sa iyen kahalanin iya hepito masusehin
bisan het kita itu magdakwa tungan patungan lahat bisan kita tungan painte samyan pidjurunnya agen ni kita mangusimet ngun sanap ye katauhan nu bang tungan pagdakwahanin sumagua bisan agen hatinen anak andaten gak kawinante na bang esepte bang yo responsible sisie bang upama gak kapainan nu gak kabulansangan nu gak kapinturuan nu gak katuan nu silan mabenteli supaya si patintu supaya si pahatu supaya patut tujuan Allah subhanahu wa ta'ala ngawinan diri ang benar ka jahannam patuju surga na iyan pilig luluk sia-sia manamal sia-sia manamal peke yay siya magmalila hatinin paasit narka tek tabu celle wakilat bang yay hatinin kyo tabore dumain kyo ibore parem narka sumagua peke pinasagat si wenu ga hatinin inawenan wenu ine tu si itu me mahatinin me patut tinina me matato si me anak peke we bang ne kita hatinin in kita lay ngawinan dite awinan tene rusak buktuy in me anak andate ng banar ka subagua esete pa ine daraho kita muktuy magdaawa tabut tene silangitin tabut tene tudyo pa inte samyan me piu me hap India tabut tene me hap Malaysia tabut tene me hap USA me hap pa inte hap Europe me hap Britain magdaawa upi hatinen anak ten nagaikahati katawhan te siluma mag-emo-emo ihat ya anak ten ga katawhan te luk meksarem ne gusta hinangin me magsiyago laliwaliyadu billah nabisan kita ilu ne hatinen si me London lu si me 20 samyan Sweden lu si me intag lu magdaawa bang upama sa iyen sabab ne pain Allah subhanahu wa ta'ala wa anzir ashiratakal akrabin si waktu ni hatinin katohan Allah subhanahu wa ta'ala pinaturun ni Rasul sallallahu alaihi wasallam hatinin magda'wa mula-mula dinakwahan si iye ni hatinin kemon diye me tamanan tapit si iye nada isab kita tabut tene me Saudi si pagdaawahan tabut tene hatinin me Libya si pagdaawahan tabut tene tungan patungan upi hati ya anak ten ilai mag-emo-emo ilai paik kesamian andaten magbalay na iyen tamanan hugaga peke hati kita mo parem surga ire kyo mi anak ten duk mi andaten iye mo kita parem narkain waliyadu billah na amat sabanien na si ini hangkan kita subay papateng peke lai si iyen pandak dumanamal ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara sabab nin yene ebut narkale painte samyaan yene manusia duk batu na si ini mayam kita bang ine subay painte samyaan hininang tenduk bang ine mapatutin na si ini bang upama sayed kahalanin andu kailu subay kita subay kita pateng, subay kita hatinen tintul manamal. Pegawai makasiya-siya, makasi-ase kita. Ine, pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala, wa'amur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Nah, pain Allah subhanahu wa ta'ala amay painne hatinen bohon andanun bohon pain kesamyaan anak nun hatinen bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Nah, painne bohon magsambahayang, bohon hatinin magsabar, sampuna sabar na pagpigo ito, magsambahayang at kita pagpiyanakan datin, pinasagan, pagpiyanakan datin, kabisan niya pangalap na late, na ito taman hugaga, ito taman hatinin, kunit sa sigpit manamal. Bayin Rasul sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bisalati wa hum abna'u sab'ain, wadribuhum alaiha wa hum abna'u aslin wa fahriku bainahum bil madaji. Bayin Rasul sallallahu alaihi wasallam, daakum mi pain ni may kanakan, magsambahayang si waktu ni umulin, hatinin 7 tahun lukbang sigay nagsambahayang sampay 10 tahun lubakanun bine dukhatinin pagsabeon si melelahin pinatala din dehi pinatala bang ni 10 tahun sa iyendakan islami napagpigo ito kita bisan gay magsambahayang anakin bisan ni akin labi 10 tahun bisan may 20 tahun ni gay bisan inume gay bisan pinasagan sa abang silende makapesalale polong sasapuhin, polong kayuhin, polong pundungin katapusone. We, sayen, dumay ni pangandatan Islam, dumay ni pangandakan Islam. Pangandakan Islamin,
Binoo, magsambahayang, Binoo, maghinangha, Binoo, magpangatji. Pagpigay, may maglibet at kambingin, maglibet at kabewin, ilaberan si Toto, ilaberan si Rende. We banggay ng bahayang, we banggay na yayin paminsanan yayin, we gay sayin sa pege gai hatinen hinasil we te banggay na pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala duk ga hatinen tinuhod we te ga lu kite mabaya ngawin nandite bupay din kite paawen Allah subhanahu wa ta'ala ngalegleban kite dite pinahat jawete bang makapesa alale si Rende bang makapesa alale si Toto bang makapesa basu ilaberan ilagutan bininsana, kinuero, PGG, sambayang subuh, sambayang asar, sambayang ini, kehabisan niya. Waliyadu billah, supaya kita ngawinan dite, supaya kita magmehet-mehet, bang pagpayamte, may hatinin, may asinduhin, maghizap, bote maghizap ang datin, bote maghizap si Rende, bote maghatinin, manapethap si Toto, supaya hatinin patuod si agama, sa iyan istil pag-awenin, murah-murahan, makukamaapan ng bankam, labi-labinin, kampunan, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.